wiase o wiase o ne ni ho papa yi se ba monten be ka kire wo m se teacherfo ne se onye sika mfenti o mka nti de yeso yen se ye be ma wo letter na ko se ye san recruit fufuro nti 3 years na we be cha di na no ahyegu eshigui o she sa 3 years ni gui e ma just 3 months 3 months pay 2 years 7 months no o shigui so onisika odi betu omuka hwana se asoma make be boa so o se me boa o de wa ko Ghana web na ko se de me boa hwene yi kwala tra de mfie miensa ya mo abosum miensa sika me pa che wo se sa tam de na wo se ommo obesia me boa na ommo obesia bibre sa tam no so de na o man ne koyi pa se wunya san krofo we bi se ya na uba ohun ohum dia so e na ekoso yi o se wa bobesia se o man president na ya je to me no kre wo hu do this guy ko this can ba na o gu fom no tietia so de je to no ahye no ye na o mo besia no no so mo besia na no de otumi de o man sika na ye o man ni yie na wo na wo se no a teacher 4,000 na tena efie extra there for 3 good years we nya tro me wie me bo video a kire wo de minister so be kae o mo mutifie no mu nya dwuma nye de minister be ka kire wo mo se o mo nkonkoye me mfuma no nka wo be tie free ono ani minister ano asem o ka kire o man Ghana fo na ya na ye me ya se ye nya nkrofo a still ano o ka no kra na odi watem o ka no kra na odi watem o ka no kra on ti wase because of say e wasn't ka buy obekasa for mama hama but me say NDC party on say new flag bearer na eba yes I will support me na make actual me support you say me ko talk about the man there but me support say ono so me try the best but say papa na no teso yidie mahama do mahama pa die say what dey compare president ya aba o man Ghana mu ono in the west tia o see wa bolosi obi a no de odisika no eye ye beto aso first of all say teacher for na no market na ka mu fie miensa no ha de betu ai one anesi for ni training allowance ha de betu ai two entisika no oba en kontutu ni hwene mu nwi na mfentu a eye bisi no kwaje ye ana onum say uye djuma say the bible kan ye no obi a we adwuma bia adwuma ni bia no ofata say etua ne ka odwuma ni bia fata say odidi na ketua ho enti wontimi hwe so bia adwuma mfie miensa wontimi hwe so bia adwuma na otifi na wo su bi ya enti wo so gibesia na odi tua saafo ne ka enti ebema ni bolowe no akosoro as a common sense wo dwini nkwala no ho say omo bre aye adwuma mfie miensa wo mo ntelefie entete ha de so ko gibesia na odi betua sa nkwala ne ka na nkwala ne kra bo ho me pa chew mahama san kwala na oja wo mo na otua 3 months 2 years 7 months aketua ho na betua ai abusuafo mu amosempa teachers training allowance na come for 3 good years no me pa cho why na betua se sika no mu amosempa de to so miensa nursing training allowances na na so wontua no na akamu no why na betua be ko je be se betua se sika no me pa cho akufo da ko je se sika yi awe wonanu mu ana bisa mwa na ho ye de akufo da ko ji sika no abedi wonanu mu ana da bi enti utena se na so unuro di sika no ya wadwi nya dwuma sa na meka kire aso obi na dwi nya dwuma na oda dreams eda sumye so no ebetimi mu se papa no baaye no sika na wagegena no kreni yes na no box nsensem ya webra Felix show in ebia na nyemu na mko ne page ko hwe ekatwitwi dia na box eda ho na oman no ka na ye de ani yintimi ntua na ban we baaye no the same company na no ntimi ntua na workers ka ntimi ntua djuma ono nkasa djuma na nto ho materials no na ode ne ho ka no and the same company no ano ye nya management team foforo no etimi tua ne ho ka otua workers ne ka esinye sika to extra ama ka na be $600 something million no ya say ko tua ka ni nyina maka 11 million. How come a buy company ntimi yi for admanya $400,000 a buy kwanya anya $100,000 etimi dia support to ama makotua tua say sika no
Victoria me to me trust din ya me na me kra wura ho me hu sa box ho no no na omutimi omwa etimi ko papa tu ni fu gas oil no no mo dia mix it no maka sa sei na omwa sa ayemra no ma sa to am wo ho awrade se me se John Mahama nkoa ne na ban se John Mahama pe pa dia se wona minim yesi nye nyame ne si presidency de mfa ho de ba se John Mahama pa so ba samba ba mu bi mu de nka Ghana nka soja fo medi so yes se John Mahama pa ba be de kunya bi mu de a nka emfa soja fo no mo bro yen mo twe ma because me dan me twin si ya na me ti sankrofo we nso mo kasa se ya na me kra wura ho se teacher for tene fie miensa obi akwaje besia betu omuka ubusa se sika na kwaje ode yeden usa busa enkwase question we say sika na kwaje yeden ode yeden ode owe ebi na bro nye kan yen say otu ebusa say why we as a president we corrupt we say as a human being and obusa say we as a ade odan otu as a human being obusa question we say as a human being. Good evening Evans. Eya na ya to the stand say san kwasafo we mtim betre radio so ne mom order na nyomo MPP for no so ka ho because omo mankrofo kwa na san me se boabia samo se ho enti omo timi nyi say man na ma bro nya DC as a communicating director omo timi ma no enti ne so so pa sa boabia samo se ho ne so so pa ne sen e wo party no mi se mi heti John Mahama me hating the government na memu bro me hating na bind that forgive me there is no because in the personality need here or family or you be abusia or the busia no mean time the personality me yes am brain me there otie say the otie no so mabusia man ka pepe mean time the personality there be that me nia na papa me ofa ana me busia ni bi no ka me papa enke ni munyam hyema me ba na mamu no bebu ye no me nka se ono na yes ade ni bebriu but bibia ba ye to wa we president ne so enti na mamu tantan no ana me heti se wutie de me kan yi a enye otan na me tan no se wutie de me kan yi a enye otan na emum de wo mu ni se nipa betima akoya adwuma fo akofo do ba teacher chere me my phone ma tene fie for 1 year aye nti omuka chere me akufo do buy the first time no busa ho say the first 3 months adwumayefo contractors aye demonstration said then omusika kam since 2012 ebeti sabre 5 good years ni nti omuka wanti bia so se me buona so wanti a eye yen na enim say 5 years no na contractors ya omaya kwan omosisi adan ani adin na no no omusika kam sika ni ho odugo tu omuka onye de onkwaje besia okoje besia ebetuatua sa contractors we ka